Buenos días a todos e a todas. Vamos a iniciar a sesión extraordinaria do Concello Pleno do 16 de marzo do 2026 para tratar o único asunto incluído na orde do día, o expediente 103/2026, adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Rural e a Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos S.A. SEAGA en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais. Ten a palabra o señor secretario para poder dar lectura á proposición da alcaldía. Bos días. Moitas gracias, señor alcalde. Damos conta da parte resolutiva desta proposición urxente. Quería así. Proposta de acordo. Primeiro, solicitar a adhesión ao convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia a través da Consellería do Medio Rural e SEAGA en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais para a consolidación do sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias, asumindo as obrigas e compromisos derivados do devandito convenio publicado no DOGA número 250 do 29 do 12 do 2025. Insírese o texto do convenio e o modelo de adhesión como documentos anexos a esta proposta. Segundo, facultar ao señor alcalde para que, como representante legal desta corporación, asine este convenio e a súa documentación complementaria. Remitir certificación deste acordo á Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal. Cuarto, unha vez asinado o convenio, publicar na sede electrónica a información a que se refire o artigo 8.1b da Lei 19/2013 de transparencia, acceso a información pública e bo goberno. Dado que se trata dunha proposición non ditaminada, é preciso, antes de entrar ao debate, aprobar a declaración de urxencia por maioría simple. Moitas gracias. A ver, dado que esta proposición non foi sometida a ditamen da correspondente comisión informativa, a corporación deberá aprobar a ratificación da inclusión deste punto na orde do día. Votos logo a favor, votos en contra, abstencións. Sí. Pois ten a palabra a señora Rego Martínez. Bueno, como consta no expediente, consta con todos os informes favorables de Secretaría, Intervención e do Técnico Agrícola Municipal. A aprobación deste convenio é importantísimo para a prevención de incendios forestais, dado o incremento que están na nosa comunidade nos últimos anos. Para o control dos incendios forestais de Galicia é necesario xestionar as redes das faixas de xestión da biomasa e o Concello xa estaba adherido desde o 2018, no que formaba parte tamén a FEGAN, e fixose unha nova negociación de outro convenio, no que a FEGAN neste caso non forma parte, aínda que se pode adherir en calquer momento e, aínda que o seu papel é meramente formar parte da comisión de seguimento. Este convenio ten unha vixencia desde xaneiro hasta o 31 de 12 de 2029 e non ten ningún coste para as arcas municipais. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Si, bo día a todas e a todos. O primeiro que nos chama a atención a nós é que se convoque un pleno extraordinario para este punto, cando todo indica que podría perfectamente ir ao pleno ordinario que temos dentro de un par de días. Ademais, como acaban de dicir, este convenio iniciou de xaneiro de 2026 ata o decembro de 2029. E recolle tamén o texto que se pode adherir ao Concello en calquera momento durante este período. Entón, o que non se entende é que fagan este custo para as arcas públicas podendo leválo a un pleno ordinario e teñan que convocar un pleno extraordinario. Pero, bueno, xa sabemos que isto comeza a ser bastante habitual, porque é a marca da casa do goberno Calvín Rego, as presas, as improvisacións e un proxecto sen futuro para a Ortigueira, que traen asuntos extraordinarios cando se podían tramitar con algo máis de planificación e, ademais, cun custo maior para as arcas públicas. Sobre o fondo da cuestión, desde o BNG entendemos que a colaboración entre administracións pode ser positiva, porque todos sabemos que a xestión da biomasa é un problema real e complexo. Pero tamén hai algo que di claramente o propio expediente. Hai moitas parcelas nas que nin sequera se coñece a titularidade.
A nos gustaría saber canto é ese moito para vostedes. Que número é exactamente? E o Concello recoñece, ademais, que non ten persoal suficiente para asumir toda esta xestión. Por iso queremos facer un par de preguntas, a ver se temos resposta. Despois de varios anos con este convenio en marcha, cantas parcelas nas faixas de protección ten realmente identificadas o Concello e cantas seguen sen titular coñecido? E tamén nos gustaría saber que balance fai o Goberno municipal destes últimos anos de aplicación do plan de biomasa, cantos requerimentos se fixeron, cantos se cumpriron e en cantos casos houve que chegar á execución subsidiaria. Precisamente con isto tamén nos axuda a entender ata que punto estamos resolvendo o problema ou simplemente administrando. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcos Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias e bo día a todos. Eu pensei que a señora Rego tamén nos iba a explicar por que a necesidade dun pleno extraordinario para este tema. Porque, bueno, según di aquí a proposta, isto sale no DOGA o 29 de decembro de 2025. Tivemos un pleno ordinario a finais de xaneiro e temos un pleno ordinario dentro dunha semana. E, como di perfectamente o convenio, as solicitudes de adhesión poderán presentarse en calquera momento. Entón, non entendo a necesidade deste pleno extraordinario, non a explican tampouco, ainda que, bueno, no fondo do asunto, no convenio, non temos nada que decir, parécenos ben, como decía o señor, xa a colaboración entre a administración, sobre todo cando o Concello non lle costa cartos, pero claro, lle está costando cartos un pleno extraordinario que non sabemos a que é debido, porque non hai máis puntos que eu sepa, isto o poderíamos ter aprobado no pleno ordinario de xaneiro ou no pleno ordinario da semana que ven. Tampouco fixeron a comisión que teria que haber, entón, a mí me gustaría que o explicaran, porque senón, ao final, o que vou a pensar é que o que se necesita é cobrar a indemnización por vir ao pleno. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Muras. Bo día a todos. Bueno, nós estamos de acordo ca renovación deste contrato. Xa un contrato que tiñamos no noso goberno de un convenio do ano 2018 en adiante e cando se fixo no seu momento considerouse que era a mellor solución para a problemática que tiñamos en Ortigueira. Nós fomos, dentro do ano 2016, fomos dos primeiros concellos en dar a relación de fincas que están dentro das franxas. Fomos pioneros en eso, gracias aos servicios técnicos que temos aquí, a persona que se implicou moitísimo en identificar todas estas parcelas que incumprían a lei. Tamén fomos dos primeiros en notificar a todos os propietarios das súas obrigas. Eu creo que hai unha parte que todavía non se entende, que hai que seguir ca concienciación aos propietarios, aos que están identificados, aos que non, pois hai que ver a forma de identificalos ou tomar outro tipo de medidas por parte do Concello. Pero si explicar moi ben aos propietarios que xa sin a notificación son responsables pola aplicación da lei, pero máis cando xa están notificados e non fan nada. Entonces, creo que hai que seguir con ese traballo de concienciación, explicarle moi ben ao propietario deses terreos que si está dentro desas zonas que ten unha obriga importante, que ten risco grande, porque se hai incendio en esas zonas e as súas parcelas están sin limpiar ou sin desbrozar, que ten moita responsabilidade, que ten a responsabilidade sobre os daños que se poden ocasionar aí nas vivendas. E, bueno, non parar de explicar isto, porque a xente pensa, eu non recibín a carta, mentre non reciba a carta, pois quedome totalmente tranquilo. Vivo na Coruña, vivo en Madrid, vivo en outra fora de España, a min eso non me preocupa, eu vivo en Ortigueira, pero non é así. Desde que sale a lei, o propietario está obrigado a ter limpias esas parcelas. E maiores, ainda encima, se lle notifica por escrito que ten que desbrozalas, pois moito peor. Entón, pois, bueno, por parte do Concello explicar moi ben isto, e nada, bueno, estamos apoiando en esta empresa, eu creo que é unha boa solución, que se está facendo ben, pero nós temos moitísimo territorio, moitos núcleos,
casas aisladas, núcleos, de un pouco de todo, e trátase de non parar en este sentido, non? Nada máis, señor alcalde. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra a señora Cartelli. Buenos días. Bueno, pues como sabemos, el asunto de esta reunión plenaria es la adhesión al convenio de colaboración entre la Xunta, a través de la Consellería de Medio Rural, y la empresa pública de servicios agrarios SEAGA para en materia de prevención y defensa contra los incendios forestales y la gestión de la biomasa. Aquí constan una serie de antecedentes. Por parte del Ayuntamiento de Ortigueira, mediante un acuerdo plenario de fecha del 14 del 9 del 18, se decidió adherirse al convenio entre la Xunta, la FEGAN y SEAGA. Por providencia de esta alcaldía, con fecha del 22 de enero del 26, se comenzaron los trámites para la adhesión al citado convenio. Para la adhesión al convenio se abre un expediente en el que consta una memoria justificativa, un informe jurídico y un informe de fiscalización. Bueno, como ya se dijo, el 9 de agosto del 18 se suscribe un convenio de colaboración entre la Xunta a través de la Consellería del Medio Rural, la FEGAN y SEAGA, con objeto de prevenir los incendios forestales mediante el establecimiento de un sistema público de gestión de biomasa de las franjas secundarias. La defensa del medio rural contra los incendios forestales requiere un planteamiento en el que se impliquen las administraciones y el conjunto de la ciudadanía. La Ley de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales, que es la del 9 de abril del 2007, es en la que se basa todo, recoge en su exposición que hay un incremento de incendios en lo que le llaman interfase urbano-forestal, que son los espacios que comprenden el perímetro de terrenos forestales que rodean los núcleos de población. Por tanto, es conveniente controlar la biomasa con alto potencial de producir incendios en las proximidades de las poblaciones. En las zonas de la gestión de biomasa, la Xunta es competente para gestionar las franjas primarias y las terciarias, pero compete a las entidades locales gestionar las redes secundarias, cuya función prioritaria es la protección de los núcleos de población, las infraestructuras, etc. La gestión también de muchas de estas parcelas es competencia de sus propietarios, pero la Administración General de la Comunidad Autónoma colabora de manera financiera y técnica. Dentro de esta colaboración se incluyen la subadministración, o sea, nos puede administrar la Xunta especies que colonicen las franjas secundarias, impidan la proliferación de especies no permitidas y con alta capacidad de combustión, o bien puedan transformar estas franjas secundarias en terrenos de cultivo. El segundo punto de colaboración es que las actuaciones de la gestión de la biomasa en las vías de titularidad municipal tendrán una longitud de 12 kilómetros por año y por concello. Y se está obligado, además, a enviar notificaciones al DOGA y al Boletín Oficial del Estado de las parcelas que han incumplido las normas para el control de esta biomasa. La cesión a este convenio es voluntaria por parte de los ayuntamientos interesados. Y este sistema de convenio actuará de dos maneras. Primero, establecerá una serie de actuaciones que se desarrollarán por igual en todos los ayuntamientos adheridos. Y la segunda forma de actuación son más intensas y se llevarán a cabo en aquellas parroquias que son más susceptibles de padecer incendios forestales y se denominan parroquias priorizadas, pero tienen que cumplir una serie de criterios para ser incluidas dentro de este sistema. Con respecto al impacto económico para nuestro ayuntamiento, es positivo, pues no supone ningún costo, ya que el porcentaje de financiación del 100% corre a cargo de la Consellería de Medio Rural. Con respecto a los fundamentos jurídicos, el convenio cumple todos los requisitos formales y de contenido.
Ahora bien, la adhesión al convenio depende del Pleno de la Corporación, ya que este es el órgano competente. Nosotros creemos que el convenio repercute positivamente en la seguridad de los vecinos y también desde el punto de vista económico. Gracias. Muchas gracias, señora Cartelle. Pois, para explicar un pouco, e o que xa se dixo, o Concello estaba adherido xa no ano 18 e agora o que pretendemos é adherirnos ao novo convenio entre a Consellería de Medio Rural e SEAGA en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais, xa que é beneficioso para os intereses municipais, como xa se dixo, non? Un dos recursos económicos do noso municipio, como ben sabedes, é o forestal. Por tanto, debemos de evitar por todos os medios, dentro do que se cabe, os riscos dos incendios, verdad? De acordo coa Lei de 3 do ano 2007, a prevención de defensa contra os incendios forestais de Galicia corresponde aos concellos xestionar as redes secundarias das faixas de xestión de biomasa e das faixas tamén laterais das redes viarias da nosa titularidade neste caso. E segundo os datos do Departamento Técnico, hai un número moi importante de parcelas localizadas nas faixas secundarias de propietarios descoñecidos, o que ao final vai a derivar na execución subsidiaria dos traballos necesarios para manter as parcelas en condicións. E dado que o Concello, como antes se dixo tamén, non conta cos recursos persoais necesarios, nin os materiais tamén necesarios, a adhesión a este convenio permite a utilización dos recursos da Xunta e de SEAGA. Por tanto, eu creo que é un convenio moi interesante para Ortigueira, porque ao final, se os cartos e os medios os pon a outras administracións, pois non os poñemos nós e nos beneficiamos do que eles fan, verdad? De feito, dende o Servicio Autonómico se nos está dicindo, e de aí a premura deste pleno, que debemos adherirnos antes do vindeiro 21 deste mismo mes, para dispor destes recursos de maneira inmediata, porque, como nos pasou o ano pasado, os incendios comenzaron moito antes do que se pensaba, e ao final, pois, nin os bulldozers, nin as motoniveladoras e tal, pois, acabaron chegando aquí, porque se mandaron para outros lugares onde estaban sufrindo os incendios, verdad? Por lo tanto, esa é a premura, non? O día 21 era o día, vamos a decir, que definitivo, verdad? Por lo tanto, este convenio, como calquera que se fai con outras administracións, é positivo para Ortigueira. Os outros, este grupo de goberno que miramos é porque Ortigueira conte cos mellores servicios e se non os temos que pagar nós, pois moito mellor. E tendo 209 km cuadrados, verdad, de superficie e con tanta masa forestal, pois parece claro que firmar este convenio pois é positivo para o noso concello. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois moitísimas gracias polo apoio e ata mañá.